l'AFC23 a réussi AFC yashoboye kuva ku mwanya w'umutwe witwaje intwaro partenaire pour la paix rw'abafatanyabikorwa à travers les accords qu'il a signés avec le gouvernement de Kinshasa. binyuze mu masezerano yasinyanye na leta ya Kinshasa. Aujourd'hui, uyu munsi nous sommes devenus AFC yahindutse inzira nshya n'icyerekezo n'icyizere gishya, ihagaze nka alternative ifatika ku butegetsi bwa Bwana Kisekedi. Duhagaze dushikamye mu rugamba rwacu, dufite icyemezo kidatezuka cyo kutazigera tureka abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'amaboko y'igitugu kibasira umutungo w'igihugu. Muri iki gihe dusoza umwaka wa 2025, AFC yongeye gushimangira icyubahiro, ubuziranenge, uburenganzira n'ubudahinduka z'urugamba rwayo rugamije kubohora no kurengera abaturage b'abanyekongo. Ariko kandi dukomeje kuba abanyamuryango bakingura imiryango, twiteguye kwakira no gukoresha inzira zose z'amahoro zishobora kuganisha ku gisubizo gifatika kandi kirambye. Intego irasobanutse, ni ugushyira iherezo ku ivangura iryo ari ryo ryose, ku karengane no ku miyoborere mibi bibangamiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turemera ko Kongo iri mu ubutabera butameze neza, ubumwe n'ubuyobozi bushingiye ku nyungu z'abaturage nta bihari. Murakoze cyane. Ibi ni ibyavuzwe na Corneille na Bertrand Bisimwa ubwo baganiraga n'abakadre ku rwego rwa politike ndetse n'urwa gisirikare mu mujyi wa Goma, bareba uko umwaka wa 2025 wagenze. Aho rero ijambo rikomeye avuga nuko mama 23 yavuye ku mutwe witwaje intwaro, ahubwo igera ku rwego rw'umufatanyabikorwa mu bikorwa by'amahoro bitewe n'amasezerano basinyanye. Ariko nubwo bihagaze gutya, biravugwa kandi biremezwa ko nonaha kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi, umunsi wa nyuma w'umwaka, ku itariki ya 31 Kigarama 2025, ibintu ntabwo byoroshye, ntabwo bimeze neza habe na gato ku mirongo imbere y'urugamba Kolati Uvira Baraka byakaze. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Safari ukurikiranira hafi biri kubugiye kutubwira uko bihagaze. Bwana Safari, waramutse neza? Waramutse. Bwana Safari, ntabwo ari ibanga, ntabwo bicyoroshye, umaze kumbwira uti n'ubundi nyuma y'ibiri kuba byose urugamba rukomeye rurakomeje. Byifashe gute kugeza ubu tuvugana? Amaginga ya ACTU Tanganyika Baraka ni imiriro, kubera ko n'ubundi imirwano ikomeje kurimbanya, abasirikare bakomeje kugenda barungikwa mu mpande n'impande, ndetse n'abakonya biragaragara yuko nta kongera gusubira inyuma. Ni kimwe yuko na Fardc nayo iri kugenda ihindura strategy nyuma yaho bakomeje kugenda bagaragaza imbaraga nkeya. Ariko maginga ya ngaya urabona ko n'ubundi bahagurutse, ibitero by'amadrone nuko birakomeje. Urabona nyine ko ari ibicika ino ACTU Tanganyika. Ni nk'ibihe bice kugeza ubu ngubu drone zazindutse zikoramo ibikorwa navuga ko bihungabanya umutekano? Bakubwiye ko drone nyinshi ziri kugenda zoherezwa bari kuzirasa ku ikubitiro. Hari kugeza magingo aya ntabwo bari barasa, kuko hari izigerayo zabona bazirashe zigahita zikwepa zikagaruka nyine, kuko bafite ikoranabuhanga nabo bagenda bayiyobora. Kereka nk'umunsi w'ejo n'ubundi barase drone ebyiri bari bazohereje. Hari drone imwe bari bohereje mu misozi ya Mitambwe na Pemba, ndetse n'iyo bari bohereje mu mujyi wa Uvira. Izo zose bazirashe zigikubita. Yego. Magingo ya rero drone ziri koherezwa ziri kuraswaho bagahita bazigarura byihuse. Ku birebana na societe civile byo bihagaze gute Bwana Safari? Abaturage bo bamerewe bate nyuma y'ibikomeje kugenda banavuga ko bibangamiye bikomeye ituze rya rubanda? Ubuturage bufite ikibazo gikomeye, nakubwira yuko bari mu bwoba bwinshi. Abenshi bataye ibyabo nyine bimukira mu bice bigiye bitandukanye.
ritarimo intambara, urumva nyine ni ikibazo gikomeye cyane. Ntabwo nakubwira ko byoroshye kuko n'abasirikare ubwabo batangiye gufata utwamushe bari guhunga. Urumva aho abaturage bigezeho ni ibicika. Yego, abaturage bafite ikibazo gikomeye kuko urumva nyine nimba bari muri ayo masentazi bari ikibazo gikomeye. Urumva ubuzima burahagarara, iki ubwoba ari bwose, ndetse ko basa nkaho n'ubundi nabo baba abenshi basa nkaho bari baravuye muri ibi bice barimo no kurwanamo, ariko abasigaye nabo ituze ni rikeya cyane ku rwego rwo hejuru. turitega iki ku munsi w'ejo ubwo tuzaba dutangiye umwaka wa 2026? icyo nakubwira cyo birakomeye kandi birarenze. Kuva noneho aho 2023 ibonye ko nta by'amahoro nta by'iki, ihuriro rya Fardc ndetse n'ingabo nyinshi zifasha Fardc, aho batangiye kuzigaba n'ibitero ntabwo bisa nkaho yatuje, yamaze kubona ko nta gahunda Fardc ifite yo gushakisha iby'amahoro. Unayazuye umugara afite intambara ikomeye cyane ku rwego rwo hejuru, ndetse iri bubiruta n'izabanje kugenda ziba, kuko twabibonye n'ubundi mu minsi mikuru ya Noheli, kuko n'ubundi iri huriro rya Fardc n'ingabo z'Uburundi bwo n'uyu mirwano byari ku itariki 24. Yego, ubanza ngira ngo bari bikanze ko 23 yagiye kurya iminsi mikuru ya Noheli, bagasa nkaho bibagirwa ko uwo bahanganye nawe yasinziriye. Ariko wabonye yuko n'ubundi uyu munsi iri huriro rya Fardc ryawubyaje umusaruro, aho ryari ryabasunitse ryabirukankanye rigiye kubageza zaho ugira kuko haburagaho gato ngo bagere mu mujyi wawe bumva ko bari bagiye. Ariko biragaragara ko noneho 23 yabonye isomo ko nimba ari n'iminsi mikuru bari bucane ku maso bakareba buryo ki noneho bataza kongera gukorwa mu jisho bwa kabiri n'izi ngabo z'Uburundi ndetse n'ihuriro rya Fardc ritoshye ku mirongo y'imbere y'urugamba, kubera uburyo basigaye bafite imyitozo ikomeye cyane. Ndakubwira ko nakumenyesha neza ko 23 irangayeho gatoya, iri huriro rya Fardc ndetse n'ingabo z'Uburundi n'abafatanyabikorwa bayo babashora mpaka bakabageza na za Bukavu hose rwose, kubera uburyo aba basirikare nta mikino bafite kandi bafite umwitozo uhambaye kandi bafite n'ubugome bukomeye cyane, nta muhwere ntaki. Ubwo birasaba ko ku mpande zombi habaho imyiteguro ihambaye ndetse ntibiraye mu minsi mikuru, kandi n'isomo bararibonye. ubwo turitega imirwano iri bube ikomeye cyane, ibiri bube irenzi yagiye iba mu bice bibanza n'ubundi mu gihe cyagiye gitambuka. no mu kiganiro yagiriye mu ntara ya Muramvya kuwa gatanu ushize, yatumye abaturage bakwirwa n'icyuka cy'ubwoba n'impungenge z'igihe kirekire. Abaturage bo mu Kirundo baravuga ko ubutumwa buhora bwerekana ko u Rwanda nk'umwanzi bizagize ingaruka zikomeye ku mutekano wabo mu mitekerereze no mu mitekerereze y'abantu. Umuturage wo mu gace kahitwa Mugendo yagize ati, bahora batubwira ko ibitero bishobora kutugeraho igihe icyo ari cyo cyose, bigatuma duhorana ubwoba. Uretse ibyo haranavugwa kandi ibindi bikorwa by'akarengane n'inyerezwa ry'amafaranga. Amakuru atandukanye yemeza ko abarwayi, abasaza n'abandi badafite imbaraga zo kujya ku marondo basabwa gutanga amafaranga ku buyobozi bamwe cyangwa se abagize imbonerakure kugira ngo birinde ibihano. Ayo mafaranga barirwa hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 10 by'amafaranga y'u Burundi, ibintu bizongera ubukene mu miryango isanzwe ibayeho nabi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ingaruka z'aya marondo ku bukungu bw'abaturage ziragaragara cyane cyane umuhinzi wo ku musozi wahitwa Katulanda yagize ati, iyo urwaye ijoro ryose uri ku irondo, umunsi ukurikiyeho umara uryamye, ntushobora kujya mu murima cyangwa se ku isoko. Ibi byatumye umusaruro ugabanuka, imiryango myinshi isubira inyuma mu mibereho yayo ya buri munsi. Hari kandi impungenge zijyanye n'umutekano w'amarondo ubwayo. Abaturage bavuga ko kenshi bikorwa n'abasivili bambaye imyambaro isanzwe, rimwe na rimwe bitwaje intwaro nto, ibintu bifatwa nk'igisirikare kitanditswe
kandi kitemewe n'amategeko, ibintu bituma abaturage benshi bumva batewe ubwoba n'ibi biri kugenda bigaragara. Ibi byose bibaye mu gihe umubano w'akarere urimo umwuka w'ubushyamirane ukomeye. Mu kwezi kwa cyenda k'uyu mwaka wa 2024 Burundi bwafunze imipaka yose ibahuza n'ibihugu bitandukanye, by'umwihariko u Rwanda barushinja ku Kigali ishyigikira imitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi bwa Gitega no guhisha abakekwaho kugira uruhare mu gushagwira ku butegetsi muri 2015. U Rwanda rwagiye ruhakana ibingibi kenshi. Gitega kandi ishinja Kigali gushyigikira umutwe M23 mu gihe u Rwanda rwo rushinja Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gushyigikira abarwanyi ba FDNB bagizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. M23 yongeye gufata intwaro muri 2021 igizwe ahanini n'abatutsi b'abanyekongo, ikaba igenzura uduce twinshi two mu ntara Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Mu ntangiriro z'uko kwezi M23 yafashe ibice byinshi byo muri Kivu y'Amajyepfo birimo umujyi wa Uvira hafi ya Bujumbura ufatwa nk'umuyoboro w'ingenzi w'ubukungu bw'u Burundi. Ibyabaye mu gihe rero hari amasezerano yashyizweho umukono i Washington DC ku igenekerezo rya 4 Kigarama 2025 hagati ya leta ya Kongo n'u Rwanda kubuza bwa leta zunze ubumwe za Amerika, Burundi bukabyitabira nk'indorerezi. Kubera kwagura ibirindiro vya M23 mu kibaya cya Rusizi, Burundi bwohereje ingabo nyinshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhera muri 2023 aho zifatanye n'ingabo za leta n'imitwe ya Wazalendo na FDLR ishyigikiwe na leta ya Kongo. Imirwano yabaye muri uku kwezi yatumye impunzi z'abanyekongo zigera hafi 90 zihungira Burundi, ziyongere ku zindi zari zisanzwe ziri muri iki gihugu, byasize igitutu gikomeye ku mikorere ndetse no ku mikoro y'iki gihugu. Ni muri uru rwego rero abaturage bo mu ntara ya Butanyerera basaba ko hakorwa iperereza ryose ryigenga kandi ridafite aho ribogamiye ku bikorwa by'amarondo y'ijoro, bavuga ko izi ngabo zifatwa nk'iz'indengakamere zidahuza n'amahame y'uburenganzira bwa muntu kandi zishobora kurushaho guteza umwuka mubi na mu karere gasanzwe karangwamo umutekano w'intambara z'urudaca. Nk'uko rero babigaragaza bakavuga ko ibi ari ibibazo bikomeye bibugarije bigomba gushakirwa umuti. Ubundi byatangiye gute? Ndayishimiye ni gute yisanze muri ibi bibazo? Mu myaka 2 ishize Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo yagezaga ijambo risoza umwaka wa 2023 ku Barundi yashinje u Rwanda kugira uruhare mu gitero u Burundi buvuga ko umutwe wa Red Tabaro wagabye mu Gatumba, biba intandaro yatumye bafunga imipaka yose yo ku butaka ihuza ibihugu byombi. Nk'uko bigaragara, gufunga imipaka byakurikiwe n'amagambo asa nagamije gushotora u Rwanda. Ndayishimiye yagiye avuga kugeza mu kwezi kwa mbere kwa 2024 ubwo yarari Kinshasa yashyigikiye umugambi wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Kuva muri 2015 Burundi bwibufite ibibazo n'u Rwanda bushinja gushyigikira abarimo abakuru bageragezaga guhirika ubutegetsi bwa Perezida Pierre Nkurunziza, ndetse ntibuhwema kuvuga ko u Rwanda ari rwo rwabacumbikiye. Umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi warushijeho kuzamba muri 2023 ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yoherezaga muri Kongo Kinshasa ingabo ze mu rwego rwo gufasha Fardc mu ntambara imazemo imyaka 2 irwanamo n'umutwe wa FC. U Rwanda rushinjwa guha ubufasha. Ndayishimiye wabonaga iyi ntambara nk'amahirwe yo gushyira mu bikorwa umugambi wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda yarushijeho kurwijundika nyuma y'uko ingabo za Fardc bari batangiye gutsindwa umusubirizo n'inyeshyamba ziyobowe na General Sultan Emmanuel Makenga. Nyuma y'uko ingabo z'u Burundi zari zimaze gutsindirwa mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru bikarangira imirwano yerekeje muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko hafi y'umupaka wa Kongo n'u Burundi, Perezida Ndayishimiye yatangiye gukora icengezamatwara ry'uko u Rwanda rufite umugambi wo gushoza intambara ku gihugu cye. Mu gihe ubutegetsi bw'u Rwanda nta nshuro n'imwe bwigeze butangaza uwo mugambi kuri Burundi biciye kuri Perezida wabwo na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Edouard Bizimana, bumaze igihe bukangisha u Rwanda ko ibihugu byombi bishobora kwisanga mu ntambara mu gihe rwaba rukomeje gushotora uriya muturanyi warwo. Ndayishimiye akigera ku butegetsi yeruye ko atifuza kugendana n'u Rwanda kuko bamwe babigaragaza. Perezida Ndayishimiye n'abategetsi be ba hafi bakomeje kwikoma u Rwanda mu gihe ubwo yageraga ku butegetsi yeruye ko nta migenderanire igihugu cye giteze kugirana n'u Rwanda. Ku itariki ya 6 Kanama 2020 ubwo Ndayishimiye yari yasuye abaturage bo muri komine Busoni mu yahoze ari intara ya Kirundo, yeruye ko igihugu cye cyiteguye kugirana umubano n'ibihugu by'amahanga gusa bikaba kitazigera na rimwe kigirana n'u Rwanda yise igihugu cy'indyarya kandi kiyorobeka.
yagize ati turashaka ko ibyo bihugu twagirana imigenderanire myiza, ntitwifuza kugirana imigenderanire n'igihugu gikoresha uburyarya, igihugu kiyorobetse ntishobora ko ari igihugu kigomba kuvuga ko kigomba gukundana n'u Burundi nyamara kiriyorobeka cyashyize ihwa mu kirenge kugira ngo turikandagiremo. Ndayishimiye kandi icyo gihe yashinje u Rwanda gufata bugwate impunzi z'abarundi zari zararuhungiyemo mu rwego rwo guhishira bakoze amarorerwa mu Burundi. Ese ibi biri kuba ndetse iyi politiki iri gukinwa mu gihe imirwano ihagaze ite ku mirongo imbere y'urugamba? Abarundi se bari kwitwara gute? Nabyo reka tubirebe. Intambara ikomeje kuba magasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikaba yashyize igisirikare cy'u Burundi mu bibazo bikomeye bitari bwigere bigaragara ku rugero nkuru. Amakuru ari guturuka mu nzego zitandukanye zize baragaragaza ko abasirikare benshi barimo abafite amapeti akomeye n'abari ku rwego rwo hasi batangiye guturuka igisirikare bagashaka imibereho ahandi. Bamwe muri abari gungira imbere mu gihugu, abandi bakerekeza mu bihugu by'ibituranyi mu Burayi, muri Amerika, i Dubai no mu yindi migabane itandukanye y'isi. Ibiro bikaba bizerekana igihombo gikomeye ku gaciro, icyubahiro n'imibanire byari bisanzwe biranga igisirikare cy'igihugu. Abasirikare baganire n'itangazamakuru ritandukanye bagaragaje impamvu nyamukuru zibatera gufata icyemezo cyo gutoroka. Abenshi mu basirikare bato bavuga ko umushahara wabo ari muto cyane mu buryo budashobora gutuma babaho mu buzima buboneye. Hari kandi abavuga ko bambuwe amafaranga bakoreye mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri Somalia, ibintu bizateye kwiheba no gutakaza icyizere. Ariko impamvu ihuriweho n'abatari bake nuko batabona impamvu yumvikana yo gupfira mu ntambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Benshi baravuga ko iyi ntambara itateguwe neza, idasobanutse kandi idafite inyungu igihugu cy'u Burundi. Bamwe mu baherutse gutoroka bavuga ko kubona inzira yo guhunga byoroshye cyane bituma umubare w'abasirikare basigaye ku mirongo y'urugamba ugabanuka ku buryo bugaragara nk'uko bivugwa. Mu rwego rwo kugenzura ingendo z'abarundi bajya gukorera hanze y'igihugu, mu rwandiko rwo kwigenekerezo rya 22 Kigarama 2025, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr. Edouard Bizimana yatangaje ko ibisabwa ku muntu wese usaba akazi hanze y'igihugu, ibyo bisabwa birimo ibyangombwa bigaragaza ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bujumbura umukoro w'ikigo cyohereza umukozi n'umuryango wemeje urugendo rwe. Nubwo leta ivuga ko izi ngingo zigamije gukurikirana abagenda gukorera hanze y'igihugu, amakuru ava mu bantu ba hafi y'ubutegetsi aragaragaza ko intego nyamukuru ari ugukumira abasirikare batinya intambara, cyane cyane abashaka kwerekeza i Dubai. Urwego rwa PAF rushinzwe gutanga pasiporo n'inyandiko z'urugendo rwavuze ko cyane cyane mu bucuruzi butemewe bwa pasiporo z'abasirikare, benshi mu basirikare bafite pasiporo z'akazi gusa bagasabwa uruhushya rudasanzwe kugira ngo babone pasiporo zisanzwe. Ibiro bikaba byarabaye ubucuruzi bukomeye, aho pasiporo imwe igurishwa hagati ya $2 na $2.5 million z'amafaranga y'u Burundi. Amakuru yizewe avuga ko ayo mafaranga asaranganywa hagati y'abahuza n'abakozi ba PAFE kuko bigaragara. Nubwo hari umukozi wa PAFE uretse gufatanwa pasiporo 7 z'abasirikare bigatuma ubucuruzi buhagarara by'igihe gito, harakibazwa ibibazo bikomeye ku ruhare rw'ubuyobozi bukuru bwa PAFE. General Major Muri Mbonimpa umaze igihe avugwaho ibyaha bya ruswa. Amakuru yizewe kandi aravuga ko habaye inama y'ibanga yahuje abajenari bakuru bo mu ishyaka CNDD-FDD yabereye ahitwa muri Karama ku kirabo Bel Air cyariyete na General Gabriel Nizigama izwi nka Tibia. Iyo nama yaganiriye ku ntambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no ku kibazo cy'abasirikare batemera gukomeza kuyijyamo. Kimwe mu byemezo byafatiwemo ni ugusaba President Evariste Ndayishimiye gukuraho General Major Maurice Mbonimpa ku buyobozi bwa PAFE. Nta gushidikanya ko imibare yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiganje byinshi mu Burundi, cyane cyane igisirikare cy'igihugu. Bikemezwa ko abayobozi b'igihugu bicara hamwe bakaganira ku muzi w'iki kibazo, bagashaka ibibazo birambye. Kuri bamwe iyi ntambara yabaye isoko y'inyungu n'amafaranga menshi, ku bandi ni urugamba rutwara ubuzima. Bamwe rero batabonera impamvu barwanira. Umusirikare utashobora kurwana iyi ntambara adasobanukiwe, adafite amahugurwa ahagije n'ibikoresho bikwiye. Byongeye kandi abarundi ntibakwiye kwamburwa uburenganzira bwabo bwo gushaka akazi aho bishoboka hose ku isi, gushyiraho ibyangombwa bikakaye n'ingamba zibangamira ingendo
ntibizahagarika abasirikare n'abandi bashaka kuja Dubai cyangwa se ahandi, ahubwo bizatuma ingendo zabo zibandende zihende kandi zibaviremo ibyago bikomeye. Ikibazo gisaba ingingo zishingiye ku bwenge, ukukuri no gushaka ibijyanye n'ubutabera ndetse n'ibikorwa mu rwego rwa politike, mu rwego rwo kurinda abasirikare b'igihugu, indangagaciro zacyo n'icyubahiro cy'u Burundi ku rwego mpuzamakungu nk'uko bigaragara kandi bivugwa. Abasirikare benshi barasaba ko ibijyanye n'imirwano bashorwamo bizahagarara kuko basanga babitakarizamo ubuzima. Ni nukuri natwe dusoje nga tubashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Aho dukurikiye bwa mbere cyo ndasabone ntuzongere gucika ukundi. Travista.